umunota umwe ungana n'amasegonda 60. Birashoboka cyane ko iyo ubyumvise wumva ari akantu gato cyane nta kintu cyaba kibayemo, ariko siko bimeze, kuko hirya no hino ku isi mu munota umwe haba habaye impinduka nyinshi. Ni umunota w'ubwenge. Abana 250 baba bamaze kuvuka mu munota umwe, muri bo 113 bavukira mu bukire bukomeye, 15 bakavukana uburwayi. Ibyo byose biba mu munota umwe. Ku mpuzandengo, umuryango umwe muri Amerika uba winjije amadolari angana na 0.96 mu gihe ku isi yose umuryango wose uba winjize ugera kuri 0.13. Ariko abaherwe nka Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Elon Musk aba yinjije amadolari agera kuri 523. Jeff Bezos aba yinjije ibihumbi 25,694, ni mu gihe Elon Musk we aba amaze kuyakuba. Ibyo byose biba mu isegonda rimwe gusa. Abantu 43,300 baba bakoze imibonano mpuzabitsina mu gihe kimwe cya kane cy'abanyamerika bakora imibonano mpuzabitsina ku munsi. Tekereza, mu munota umwe gusa ibyo biba bimaze kuba. Umutima w'umuntu umwe uba uteye hagati y'inshuro 60 n'ijana bitewe n'uko bigenda bitandukana kuva ku muntu umwe ujya ku wundi. Gusa mu munota umwe umuntu muzima umutima utera inshuro 72. Uruganda rwa Apple mu masegonda 60 angana n'umunota umwe ruba rwinjije amadolari agera kuri 70,432, ikaba yinjije agera ku 54,368 by'amadolari. Mu masegonda 60 amaraso aba azengurutse umubiri wawe inshuro zigera kuri 2, mu gihe ubutumwa 204,000,000 buba bwoherejwe hakoreshejwe imeri mu gihe cy'amasegonda 60 angana n'umunota umwe. Imitingitini cyangwa se iyisumbye iba ibaye mu gihe mu bice bitandukanye by'igihugu mu munota umwe. Ibiryo bigera ku biro 5,500,000 biba biriwe, ari nako bigera kuri kilograma 2.5 biba bimenwa mu gihe cy'umunota umwe gusa. Nyamara imyanda ingana na kilograma 450 bimenwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Ibiti bigera kuri 28,500 biba bitewe ku isi yose mu gihe cy'umunota umwe. Buri muntu aba ahumbije amaso byibuze hagati y'inshuro 15 kugeza kuri 20. Abantu 144 baba bimukiye mu nzu ishya mu gihe cy'umunota umwe. Website 204 ziba zimaze kuremwa cyangwa se gushingwa mu gihe cy'umunota umwe. Abantu 4,000 baba bamaze guhaha ku rubuga rwa Amazon mu gihe cy'amasegonda 60 ahwanye n'umunota umwe. Ubutumwa 29,000,000 buba bumaze guhererekanywa ku rubuga rwa WhatsApp. Amafoto 1,000,000 aba amaze guhererekanywa kuri WhatsApp. Video zifite amasaha 100 nazo ziba zimize gushyirwa ku rubuga rwa YouTube. Abantu 3,800,000 baba bashatse ibintu bitandukanye kuri Google mu gihe cy'umunota umwe. Ibi ni ibintu biba mu masegonda 60 gusa. Undi munsi uzongera kumva umunota umwe ari igihe gito, uzatekereze kuri ibi bintu. Ni umunota w'ubwenge.